بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد ميدو أنا ميتر في العالم قطع مفاها كلني قطع به قطع فرتمنا سما مفلا ولغ سام مفاها كلنا قطع نجف مينا نكون لفظ كنتو إيقتم بلارو قطع مي أصل من لفظ نجف مينا لفظك قطع يقطع قطعا قطع يقطع قطعا مي لفظ مي معنى قطع مفرني وكي كله خندالو مي معنى mi kom maane saygotu mi giteren benu che benu korum daruga e munasabu gotakom mi maana di hawa gotum e anna kometan swani mi lafsu tere qatoge maana ge himiran komekas qatong istilah swani babe from bayan kurawa fe gotum balalaruga qatoge istilah gotuge bayan kurafani al qat'u indahum ibaratun an qat'i al qira'ati ra'san فهو كالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة مي النشر في قراءة العشر بيان كروا فاوا اصطلاح هذا مي اصطلاح بلارغا مي اصطلاح کے ماگن مفهوم میگن نگے ماگن پنتک بلالارغا میگا بیان کربنی کیوا میها කියවුම් හුට්ටාලුමුගේ නියතුග ඒ වගුත කියවුම් කෙමුංගාස එන ඒ වගුත කියවුම් හුට්ටාලුමුගේ නියතුග ඒ හුට්ටාලුමේ qat'a කබානි හැම ගොත ඒ ඒන ඒ කියවුම් හුට්ටාලාෆා එහෙන් කමක ඒන මෂ්ගූල් වනුනේ එහෙන් කමකන් එන එම්බරි ගතුමට්ටකා ඒන හුට්ටාලුම් වාණි qat'uge terege nema mi midenne on istilah terege bayan karo maganu mafhumaki mi komekas qat'uge terege sebuhri maganu bayatake egotun debayka qat'u behe ebayki qat'u ikhtiyari nuni qat'u haqiqi mi balalaruga qat'u ikhtiyari nuni qat'u haqiqi ibnfiya ege maane ki kiyawa miha kiyawmunda miha ene qasdaiku enege huttaalumuge niyatuga ena කියවුම් ගොස් කියවුම් මි හුට්ටාලුම මෙ කියනී qat'a ikhtiyariye nuni qat'a haqiqiye migotam balaruga imam jazari bayan korabani qat'a ikhtiyari wanjehene nuni qat'a haqiqi wanjeheni ayategge nimun kamuge eme ene ikhtiyaruge ene huttani ena anmi ena kurimes qastoti nuni enege maqsada ki nuni enege niyan oti e hisaba kiyewa huttalume hembeje kawmanya e huttala hisab wan jeheni ayatege nimun kamugai efoga dem bayan korwani devana bayakam wani qat'a istirari nuni qat'a ittifaqi migota bagami qat'a istirari ga wah kanun kuniswana waqf ga bagas takkafa ema waqf istirari munis faade ke fani kiyawa mihaga dimawa kulli majburi halatege saw nuni komis kahala mi kulliyaka dimawa kamiga sawun kulliyakan huttalan je huttalan e waqf istirari tere wah takkafa hame gota qat'a istirari ga sama mi usul mi nani egotum balaro kiyawa miha kiyawmunda mihaya majburi komis kame dimawi emadi komanya efada halatuga e qat'u kurum wani qat'u istirari ka nun ittifaq e maane kiyana ittifaqun ena ebagutu etana huttaren jehuni hama e maana ga mitame wahade kevani mi mitanuga imam jazari bayan korawani mi bay befun ga waha ka radu de wafa qat'u istirari wa sama ana mi bay befun bayan korawani namadu ke terega nukorevene ayatage medaka enas namadum beruga ayatage medak korevidanaye wagu qat'u istirari korevidana enamas imam jazari bayan korawani ei namadu kamuga venamas ade namadu berum kamuga venamas deharatu gaves rangalu begen bani ega rangalu gotaki ama ayatuge nimuma huttume ema an me ayatege nimuman huttalume ei istirariye kamuga venamas noni haqiqi kamuga venasege me rangalu gotaki hama e qat'u kuran jeheni ayatuge nimumakkame metana den anma kollama henga qat'u ge hukumaki ko baatu qat'u ge hukuma balala yaruga qat'u ki hama kurimes e ikhtiyari kamuga venamas e ikhtibari kamuga venamas me noni istirari kamuga venamas qat'u ikhtiyari noni qat'u istirari kamuga venamas e hukumaki hama waqf ge hukum ema mi waqf ge hukum ha metana hingani ema mi tafaatu hukumen nu miga waki istirari vima noni ikhtiyari vima miga tafaatu hukumen nu anani hama waqf ge hukum edehcha sama en hukumen hingani efoga balala ma hingani me komsra miga miha sab diyama wahada kanu muhimmu kannenge waqfa
قطع سكتايا ميغا كوباتو تفاتكي وقف قطع سكتا مي محقق البرين فيها محقق البرين كوريغا باني مي كوم اتشكيس وكي وكي لفظي نوني وكي وكي معنى غوتوغا بيان كوفا وكي وكي معنى مي كوم اتشكم وكي اصطلاح تنروا انما فهوغي متاخر نوني مي فهوغي بيفون نوني مي ابيفون تباوم من بيفون ابيفون تباوم ابيفونගේ වාහත අල්මනයිස නකල් කොදවන බේෆුණු මේ බේෆුණු බයන් කරනකොට මේ තින්නෙච්චකේ සම එම් මාණෙන් එකුලවේ තිනෙච්චේ එම ඒ ෆෝගා අල්මෙන් මිහා හිසාබුම් qatuගේ වාහකස් නිමාලානි ඉරාද කරවියා වගුත් රිබිද්දකමුගේ වානම දෙන් හුරි බයි ටොපික් තකවස් අම ඊතුරු මාලුමාත් කොල ෆෝර් කො දෙවන් කමුගේ උම්මෙදුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්මෙන තෞෆීක් දෙවාෂ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආනුගේ ખાදිමෙ ගතුගා අල්මෙන් අබදලවාෂ් والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.